ama ngawan hi kumu rewat ba hi de namar ba nakwa man penpau kumni mo kumu remadan kumu rewat ba hi hot ngala wan ban yadon bentalang aka meeting ka baningkong hang tai hapo padan he jong kani ka seng BBP debat menta kasi ka meeting ka ba lai le si mo kumu ong kini ki parti jong ka BBP ngelawan menidon bentalang biang hakan ka meeting ke jungki ang ni po jayau namar ngasungtu ba kani ki issue ka balong sensitif nrei ngasung komen pat ba ka parti jong ka BBP ka parti pra kelas simkhia ba ya kani ki issue hot ngaru kembalong hi na kapor habidai bagi isu jong ke judgment Rio ngiju yami syakmat ban ya kersan nam ta ka bha kamyat jong kari baka judgment Rio tengas mutu baka niru kadai nakamenta ka bha kamyat ka isu nakamenta ka bha kamyat jong kari baka judgment Rio ngawan ban ai jing kersan ya kani ka parti jong ka BBP de hakaju ka poru habidai baka ni resolution habidai baka rusta masukwa ban kran kendiat hang niru mo hot namar ba ka population mo jongi kum KST ki khasi lesi kum apitep khanri khanyolak nidon de ki garo kidon kumba khandai lak mo kumela mi ki lat pathai kubor ngai i de hnrei ka resolution pat ni yo marsau pho de jongi KST kalong no ba ngilaya phia lupa pramangi mo pramangi laya phia lupa sau pho di sabat ki perlok karuru sopo tengas mau panong ba ban kersan ya kani ka jingdawa jong kani ka seng BPP namar belai ngai i ba ka ong ya sarkar jela ba kani banwara ya kata ka dorbar kerpang belai ka sarkar jela ka piang banwara ya kata ka dorbar kerpang mo amar ka BPP kamur re banong ba ka penkhi kani ki isu nam ta kata banlong komunal mo kumala pensai presiden jong ka BPP ba ardan wong ba nyimsim la mi ban penkhi kani isu nam ta ka chat benri umre nakam ta bandawai ka sukar khot ya kata ka dorbar ka bakerpang de ngaru hang ni ngawan ban pan ya ka jing kasa namar ngai ba gladon sisa ya kata ka jing no siliak mo habidei ba ka resolution policy namar ba kajuk kelayat kapor kelayat dei namar ba nadu usnam khat khandai spa nyu puar mentala arpo arpulai keterkhat ke hanta mo ngidan kam ban review ngidan kam ban revise marba ngismo thu kalakta ba nadu ki admission jong ki college su bubun naki kimi pa kim yo su ban penrum college ki kon ki ti mo abi dei baka kam ka chamro ki bes ki paperu bubun ki khna samla ki jungiru kim yo kam kim yo jam su dengan sobat ong ba ki bubun ki khna samla ki jungi ki lami nang ne ko kari balik wat kam likwat jam ki wei pat ki states mo ngiru for example yakino hikai lani ki engineer bubun hi ki lai yo kam sabar te kani kalong kai ka jingdo nong ya ka jela ka jungi te na kalyang ka jonga ka sukwa pan ong kum ni mo kidon ki beiru ki ba namar ba kani ka issue kolong very controversial but kidon ru ki ba persya ya kani let's see mo ki ba ong kapala pan mara kriminal ngam i ya kata namar play ba ka BPP kam sim lamut ya kata kat kum ka jingwan ban snap ka jonga hang ni ka BPP kam dan ya kata ki intention ba mara ya komunal mo hang ni po ka jela ka jungi den rai ngasu i ba ka BBP kasupan kan ya kata ka special session mo ya kata ka dorbar ka gerbang banwara ban kentu ya kan ya ka sarkar ka jela ban ya ter ya thai ban ya examine bin papin mo ban ya review ban ya revise mo markat kum ka por ka juk menta kalayan ini dan kam kan yuta ban ka smutu ba pa ba am kersan ya kan ya dengar wawan kumuri pa ba Ramadan ban kersan kan ya namar balai ngas mutu ba kan ya ka plengja jong ki khun ki kiti ki jongi let you down baga ngabu saya kacat beri khmat ngambu i parti khmat ngabu saya kacat beri khmat ngawan kumuri pa ba Ramadan abang i kuno ka parti kam kani ka parti pra ka bala sim khia ba ya kani ki issue mo ka sim khia ba ya kani issue boleh ngimi ini ban mi kan marga ngasim ya kata ngabu ya kacat beri khmat ngabu i parti sedien dengar kuno ka parti ka mami khmat menteri nam takari ba kacat beri ngidon kam men teli mo namar ba kacat beri ko jungi kala ima ba menta namar ba ngas mutu ba kadi kala ketab hang no ini dengar ngong ba daga ba syai ba
ba ngapu ya kacat berius khmat ya ki parti le kita ni shadien syuru mo Kan kelivang. Nomor waka kongres kam sim ya ka starang basi mo parti. Atau ka kongres kala let down na emnya pi kumwe na kir kharjo ka parti. ngasong tangkat ni ba habai dei ba parti kongres ngam keren ye ite ngam keren ye nomor play ngam mentang awan bet nakum ta kani pengan aya ka Kumunang kersan kumwe na kinong kersan kongres ta. nga ngomong nga khamri ihi ba kongres kan khot ya ta jingilang adu mentang mo kan khot ya jingilang adu mentang asu iba gini kiat sgi gimla keren gini ilam yang bisa khot kin se song parano ilam ya do mata kim keren ye jangan ong kumno kan nga tangawai ke jemput manong iti ngabu ya ka chat beri khmat Menengkong, kacau beri khmat. Nado mga don kumunang ilang sambhalang ngayle gini election kibla dapru kumangala keren haki meeting pagbaru ngalaong baik dapat syai. Kacau beri khmat. Ki parti sedian. Kata kadai ka thong ke jonga. Dengar awan ni nak apa syai ngam don e pan puri nomor play ngam don panu puri mo dan ring awan baik pan kersan ya kadai ka jingilang jong parti perang. Ngai jing kersan baik kadai mo.